Ythes o fydd yn gylsfa rhag gweles bagus y Fretonion o Tolls the Gernal, ha Meres y Dedro, hag ire spenus termin in Gwerthgi, obma, Culsfa, o Tisgi in Kever Kerno, ha Kernoec. En net je schrijven dan, hè? Nee, is ma. Helia's K, M-E-N-E-T. One. Wel heddiw yma bagus y Fretonion o tos om y rhaid disgi tam y dro Cernuec ag y dro Cerno. Pw inzi? Emonsi bagus y dys diwrth Brest a ra caves o Bretonic pa o ddisg Bretonic in Brest, in Breton-Vien. Ytho, ythes onzi obma in Angolsfa. Yeah. Pithus o horribles obma? Wel, ni rei caves tam a disgi tam a Cernuec a cana tam, efa bana coffi hag omloen he o Cys Chanja an Ietho into Bretonic a Cernuec. Was a debarth yn Gylsfa, ieth rag tro gwyth ti balwaith crestir, ag yn gorthiwha, ithes a racca in Ponsyllian. Loveday Jenkin a lever boss, crestir teller Marthas, rag warfeddianso in Parma. Well, crestir you lay da, rag disgi tam a dro istor Cernuec, and you shafta coth de wolf bal south cofty in with Robinson shaft. Hag a ma chansoma the wellest nebith istor and balio, hag goslo orth teas o causal a dro o berry in balio, hag in wetha ma nebith gwerth geo kipar and gwerth g Cernuec, hag leo the brie hag ever coffee ha put tra although chance you those net lay heb cost ma low artho in west the wolf the draw and base all and planzo in and lay places and tus ballo moors although a draw istor and balio. So as you da bos om against Bretonion or Cana in Bretonic ha Cernoec hag chance you rag Kes Kelsel hag a saya Kevrena and theu Wanasogeth. Hiller Clywes moi der Radio yn Gernweg fyrn zeithen ma, Tolan, Tri Hands Sawonan, der an Radio Nam Com.